Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Geçen günü Aravan rayonunun Yusupov aymağında bir iri muştaş çıktı. Mekenim Kırgızstan Partiyası arkalı özün deputatlıkka koygun İlhom Mannanov şaylauçularмен jolугуп programması тууралуу айтып жатканда, ал айыл өкмөтү Шукурулло Файзуллаевге карата сын айткан. Берки болсо депутаттыкка Биримдик партиясынан көрсөтүлгөн. Çoğulgandardın arasında Oşol Birimdik Partiyasının bir neçe batır jigiti var olup çıktı jana. Alar söz degen öz partiyasının namısın korgomuş bolup, çoğulgandardı sabap kirdi. Natijada 10'dan aşık adam oorukanaga жеткирилген, бирок alardı sabagandar berkler kalp ele oorumuş bolup jatat degen pikirde. Mannanov hazır Жогорку Кеңештин депутаты СДПК фракциясында. Мурда болсо ал дал ушул Араван милиция бөлүмүн жетектеген. Kırgız qoğumunda akırkı mezgilde Kayseri meselelerde güç menen çeçүү ыкмасы güç alıp aratat. Oş menen kebir başka şaharlarda karate jana başka muştaş seksiyaları köp. Jana alardan maşıgıp çıkan jaş jigitlerdi ar başka sayasatçılar öz komandalarına koşup alat. Kırgızlar en jakşı görgөн sport türü bolso ulakçı, torpok tartış. Al эми jakında atçan jigitler birigip alıp çүйдүн ar başka ayıldарын kıdırıp çıktı. Yalınday, hoşumdu görümün canımday. Ardatayım asıl yer talası. Aravandağı muştaş, Kırgız qoğumundagı madaniyat dengeli dağı kançalık tömön түшкөнүн көрсөтөт. Ayrim sayasatçılar öz maselelerin güç menen çeçip kalgan. Alar kiyede bir nерсе bolsa, men balança atçandı alıp çıgalam dep maktanat. Belgili Rıspek Akmatbayev Bişkek borborunda kriminalдар mitiklerini ötkörө başlagandan beri güç kolduğunu sayısi ыкмалардын birine aylanıp baratkanын bayqasa bolot. Geçen gün muştaştı ayrı malumat karajаттары kantip çağıldırganı da kızık. Кейбір жаңылыктар агенттиктери окуя тууралуу касташкан партиялардын гана эмес, себепкер болгон саясатчыларды да атынан атабай маалымдады. Кийин эки партия ар бири атайын билдирүү менен чыкканда гана ысымдар аталды. Маалымат агенттиктери болсо ал билдирүүлөрдү акча алып жарыялады. Эки партия тең окуяны провокация деп мүнөздөп, күнөөлөрдү жазалоону талап кылды. Bugün Aravan militsiya bölümünün başçısı Saktan İsmailov kızmatından alındı. Muştaşka katışkan bir neçe jigit karmalıp sorak vere başladı. Premier Ministr Boronov bolsa okuyanı kıldat tergep çıgууга buyruk berdi. Biroq aytkandары da kızık. Premier'in aytımında günöөлөр mыйзам talabına jaraşa жоопкерчиликке тартылууга тийиш. A başka okuylar ilktengende mыйзамдын кереги жок бекен. Degele bulmuştaş tuuralı ar başka uyumlar menen adamlar ar başka dengelde bir nерсе degende mыйзамга jaraşa je mыйзам чегинде деген сөздөрдү колдонот. Бирок андан башка кандай болуш керек эле? Бул сөздөр башка ушуга окшогон окуялар мыйзамга эч көңүл бурулбастан мурда жең ичинен жөнгө салынып келгенинен кабар берет жана антип сүйлөгөндөр жоголуп кеткен мыйзамдуу улукту эңсеген сыяктуу. Андан тышкары бул мушташ кабыл алынган канчалаган токтом же өткөрүлгөн иш-чараларга карабай, коомдо жалпы ынтымак жок экенин да көрсөтөт. Эгер коомдо чыңалуу болбогондо, эч кандай провокацияга эл алдырбайт болчу. Ынтымакты орнотуу үчүн коомдогу катмарлар гана бири-бирине ишенбестен, алар баары биригип жетекчилерге да ишеним артыш керек. Кашык менен чогулган ишенимди болсо, чөмүч менен заматта чачып салса болот. Андай ишеним болбогондо мындай окуялар өрт чыгара турган учкунга айланып кетиши мүмкүн. Ошондо саламаттаңыздар.